Pozdravljeni, moje ime je Martina Breznik in to leto sem ambasadorka oznake Izbrana kakovost Slovenija. Danes bomo pripravili spomladansko jabolčno pito z vaniljevo omako. Pripravili bomo krhko testo. V multifraktih bomo dali najprej moko, hladno maslo, sladkor v prahu in pa 2 rumenjaka. Dodali bomo ščepec soli, približno 2 žlički mleka. Zamesite testo in ga z roko oblikujte po modelčku. Pomembno je, da je testo lepo enakomerno porazdeljeno. Za vaniljevo omako potrebujemo smetano, mleko, dodamo malenkost ruma in pa semena vanilije. In hitro pomešamo, da nam ne zakrknejo rumenjaki. Jabolka Izbrana kakovost Slovenija so sveža, sočna in polna naravne sladkobe. Posladkamo s 3 žlicami sladkorja. Začinimo s cimetom, se lotimo stepanja. Dodamo skuto z oznako Izbrana kakovost Slovenija in na koncu dodamo še sladko smetano. In to zmes prelijemo čez jabolka in ponovno damo v pečico. Uporabimo beljake, ki so nam ostali od priprave celotne sladice. Nato dodajte sneg iz beljakov in vrnite v pečico še za 4 minute. Postrezite z vaniljevo kremo in cimetovo skorjico. Upam, da ste uživali ob pripravi jedi, saj hrana ni le okus, je doživetje, ki nas poveže z naravo.